abaningi leyo nkosi yaphakanyiswa kodwa mayibiza ukuhlangana baba abancane abantu leyo nkosi umbuso wabeyachithwa futhi ke mangibona umphakathi wenkosi ungaka lo mbuso uyaphakanyiswa thika ngithathe lithuba ke ngiphiwa nginankulu bonga kuphela umsebenzi leside shungu kabafowethu abangifaka kule ndawo bona abafuna unimba Angiqale le ndawo ngizisho namagama amaningi ke emphakathi maningi nje amagama ngazi angisiyo ukuthi namagama amaningi gama lami lika baba ngumfana obomvu gama mama mama ngibheka indlela gama lami lika mama mphezeni gama lami ka baba phinde uJames osisike ngabe ngibelede nasi mangigana ukuthi amaposo ulwana achase ngemaposo ukuthi ke kwabo ngwenu ke uthumele lamaposo ngadaskibengu ngathi no James osale ngitwana ngasihlahla 1960 manje ke ma umphakathi wakwaNcumalo ungifonele emsebenzini zazo 15 kuMashi 2017 ekuseni ngaku9 ngizobeke esontweni yangena ifoni ubhuti umdala uProfessor uthumela amapendana wathi ucela ukukhuluma nami ubhuti omdala ufele ethembeni ngicela ukukhuluma ubhuti ufele ethembeni elikanini uthumela nomalozana wamnika umalozana wathi kunjani ngathi ngikhona bhuti njani nina wathi sihlangene la singabawanqumana sicela ulanda ijazi lethu endlunkulu ngathi mfowethu nezinteke wathi wasesihleze ekhaya sesibadala sesifuna ukuyiphathela ijazi lethu ngathi bhuti nezinteke manicabange kanjalo wathi mfowethu kunye esikukhulumile sicela wena usiphathele athi mfowethu uthini mfowethu uGilbert wangazi ukuthi sidinga ukufana ngene athi akekho nobabikho lowo ashintshe uthini ubhuti Aaron athi sicela athi uthini mfowethu uZambale nabuye athi uthini ubhuti mapendana athi bhuti anisikungbulala nekugcineni usinomaluzana athi mfowethu cha mfowethu sikhulume singumndeni athi bhuti anisikungbulala nekugcineni athi cha siu15 kuMashi 2017 yaphela inyanga ngayahla nathatha umuntu ekusena umqhubano sabo uphumulezane sahlala mafuthu ethatha leyikhuluma nithini kahle hayi mfowethu ukuthi siye umntwana uThulani igama lomsingakhohlwa sicela kwamntwana uThulani kwancane njengoba befishana ngoba abantu balambile isho njalo inkosi yakithi nami futhi ngiyabaza abantu balambile sebakhona nami sengagula mangasuswa le nto ungabona ukuthi awu noma kusela muntu sengikuze mangabantu ngemntwana sebangisika belo nami ngilambile kwami safika umntwana uThulani wafika wambuza ukuthi umntwana uThulani bani yabo nqwani badala unika kanjani lo wathi umntwana uThulani umncane kodwa wathi umntwana kulungile ake ngisho inkosi uthi kuphi
bayifonela inkosi yayiseThekwini ngesonto bathi banqumala bacela ukubona bathi yathi inkosi ngizobuya ntambama ngesonto ngangibona umsonto emsebenzi ngangena u2 emini bavutse sayale banoma emzini inkosi nabafoti bonke engaboni sakhulela sikenisa inkosi walibeka udaba umntwana wancwadi enkosini achaza abafiki bacala yathi inkosi kodwa ncane lokunani anizi kumhlupha nibonqumana bathi bona hayi indaba ezitha sikhulumile simphethile yathi kodwa ngizomhlupha ngile nkosi leyo kodwa ngizomhlupha lo muntu mncane kunani nathi inkwevu zakithi indaba ezitha simphethile ngayithule la ngabhekanga lo msebenzi ngoba angisilutho ngisho kwambhethi kobulawayo angihlanjiswa ngitho nje yokudlala amagana abafowethu ukhaywa ngomabhozo phansi phezulu ngiyabelongo cha athi bafowethu asebenzeni ngihambile ke indlela incwadi engafundeki indoda engakhathanga indoda engenamona ama nobaba ke umntwana Thulani sasafika egcineni shoma sina thike bonqumana nani ngithume khona ngibuye nakho la senzazengweni zenu ukuthi bonqumana nimdlalise ngabantu buyile la kithi ezandleni zenu nimhloniphise ngabantu semsebenza lapho ngizayisebenzela inkosi yami